Oh lalo lasi Ladakh bangke labangso glimpse of number wildlife sanctuary polo Ladakh bangke a sanctuary se bangke hinido isi bangke Gorompani wildlife sanctuaries polo lapen number wildlife sanctuaries number pen Gorompani hinido lapen Gorompani wildlife sanctuaries ke asamang bong ke ban naya sanctuary lo lapen Karbi Anglong ke ilitum kadu idong chini lo ilitum ke ingnampi labang so wildlife bangke penangan percentage dolo sitame non bangke deforestation lo la reed ke nong pen chenglok la pen la kanghu pen chenglok la illegal mining pen chenglok amasi pijo pen bangke non ki ni hang ni jang pen ke Karbi Anglong ang namta apiong nang gijum ason si thek polong hakoko ningkan pharu throka thek pike none kivi rang lo la sila bangso sanctuary salong niltum jasemet ke bangke labangso Gorompani labangso spring hot water labangso kache thang klong Karbi Anglong ni hang ni jang bong pen ke latai silo la sila dak labangso sanctuary salong nang kelang aphan Assam long ripen penangana kaprek awar penang kelang kijui kelang atum bang pik lapen Ladakh bangke alang litum ticket counter dolo Ladakh pensi adults above 10 years pen chenglok minor pen chenglok two wheelers bike scooty pen chenglok Ladakh pensi anam sitame en bom lo lasi Ladakh kijui kelang atum has tame litum lamthi si arju ponang tangte labang so bang na Lalo Ladakh bangke visiting hours pula bang suke tok dolo labang from 8 AM to 4 PM and 4 PM lo pula dak pen dam nang po lalo lasi sir আপোনালোকে ক'ৰ পৰা আহিছে আমি ডিব্ৰুগড় ৰাজগড়ৰ পৰা আহিছোঁ হয় ইয়াত আহি কেনেকুৱা অনুভৱ কৰিছে ভাল লাগে গৰম পানীটো আপোনালোকে শুনি আছোঁ আগতো আহি গৈছোঁ প্ৰথমবাৰ আচ্ছা আৰু আপোনালোকৰ ফেমিলি প্ৰথম আহিছিলে প্ৰথম আপোনালোকে দেওপানী আহিছিলে দেওপানীৰ পৰা আহি কেনেকুৱা লাগিছে অনুভৱটো বহুত ভাল লাগিছে হয় হয় আৰু কি কৰিবলগীয়া আছে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট ফালৰ পৰা কি ফিডবেক আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা এনেকুৱাতো বহুতেই কৰিব আছে বুলি নহয় ভাল হৈছে হ'লেও মানে আগতকৈ যিমান হৈছে বহুত ডিপ্ল'মা হৈছে আৰু লাগেহে যেনেকৈ এতিয়া সৰু ল'ৰা ছোৱালী খেলা হেৰি পাৰ্কটো হয় সেই পাৰ্কটো অলপ উন্নত হ'লে আৰু ভাল ঠিক আছে বাইদেউকো সুধো বাইদেউ ধুনীয়া লাগিছে আপোনাক আপুনি প্ৰথম আহিছে নেকি প্ৰথম কেনেকুৱা লাগিছে ইয়াত ভাল লাগিছে বহুত ধুনীয়া লাগিছে হয় কি দেখিলে আপোনালোকে ইয়াত পাৰ্ক চালো তাৰপিছত গৰম পানীটো চালো গৰম পানীটো আপুনি হেৰি চুই চাইছে না চুই চাইছো কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিলে আৰু গৰম পানীটো চুলে বা মুখত কিবা লগালে কিবা হেল্থৰ কাৰণে ভাল হয় বুলি কয় লগালো লগাইছে প্ৰথমতে লগালো এতিয়া বাইদেউৰ নামটো আমি জানিব বিচাৰিম মীৰা মালাকাৰ মালাকাৰ ন ঠিক আছে ধন্যবাদ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আহিলো ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আহিছে প্ৰথমবাৰ আহিছে নে প্ৰথমবাৰ গৰম পানীটো আগে পিছে শুনিছে নেকি গৰম পানীৰ শুনিছো গুগলতে শুনিছো গুগলতে শুনিছে প্ৰথম আহিছে ন আৰু কি কৰিবলগীয়া আছে কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলক অলপ আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা কৈ যাওক কিবা মানে কি মাইকী মানুহ বহুত আহে অকণমান প্ৰব্লেম হয় না বাথৰুম চাথৰুম হ'লে ভাল হয় ৱাছৰুম ইয়াত নাই ইয়াত নাই এইটো নাই সেইটো কাৰণে প্ৰব্লেম হয় বহুত প্ৰব্লেম হয় ৱাছৰুমৰ কাৰণে আৰু চিলড্ৰেন পাৰ্কটো আৰু কি কৰিবলগীয়া আছে অকণমান আৰু কিবা কিবি দিব লাগে হয় এটা কিবা কিবি দিলে ভাল লাগে মানুহকেইটা টাইম পাছ কৰিব পাৰিব হয় এইকেইটা দিয়া নাই আৰু কি নিশ্চয় জনাম বাৰু ধুনীয়াকৈ এটা কৰিব ভাল লাগিব তেতিয়া আহিবা আকৌ আহিম আমি চাম ঠিক আছে টয়লেটটোৰ কাৰণে মানে বেছি প্ৰব্লেম টয়লেটটো প্ৰব্লেম ঠিক আছে আমি লাসি nilitum bangke Karbi Anglong live pen Ladakh ke bang atipi bang lalo labangso gorom pani labangso wildlife sanctuary non bangke forest asai pen ko PPC lang litum prang pen lang dam lupulote PPC lang litum claim pon ma lapen Ladakh revenue kwansi sorkar phanpiun ma lapen chenglok lapen alang litum ko PPC kisung ma lapen athima গৰম পানী wildlife sanctuary hello Karbi Anglong Ladakh bangke deopani mondir do deopani mondir long bang raratum bang po kaprek asam ma hawar pen nordis pen kaprek tum dak anam chardom phan bang pong ke lang litum ki jui ke lang adim adung het do pup গৰম পানী do puma singe Ladakh sia lang litum nang burpo Ladakh lang litum Ladakh labang so park long nang jui po ason lang tum mohor chene pon po Ladakh sia lang litum aning cheparong pon po ke labang so langkar om labangso anibang ningkreng bari khata la labangso lang
arompoi mate laso hot spring water labang so puthak alang litum mohor chene pon pola la si jasemet kache thang la si la so dimalong ko PPC council pen alang litum pa develop pon hilang ma PPC alang litum labang so part anso se renovation asai ko PPC claim pon un hilang ma lai angton pen alam sin litum pini karbing long life pen banglo labang so spring bridge bangke inchin pen side lo ladak bangke thengpi pu e chapta thengpi en elo dak hydraulic system labangke han 1947 la so prang ben si labang so dolong mangke dolo labangke army tum si kim kerang busi arjulong prang towar ke la so towar lo NS 36 towar la so towar pen si one way lo labangke jongsa pu pen truck bang bulote e huma truck bangke pusi pasang nang po la son si one way bet labang so dolong jongsi kepal lo polote thirun hir son doji atima hydraulic side lapen labang so adolong ta isi kache thang lo la son adolong ke karbing long ke nahok ta thekdam long le lake lata isi lo la si preserve lo hin pen bang me sen lo labang so towar non bang ke highway bang kapre kan si pon de lo lapen non bang ke la so towar bang ke labang so eco park system mate labang so gorom pani pagalong aphansi labang so Asia preserve bipon delo la me sen lo lalo la hello la bangke gorom pani mate la deu pani aroi lo di ha o la bangke nambora roi posipulo ladak forest alang staff alang linang thanu lo la hello nambora roi lo langtha alang bangke la puson lo ani wangta non bangke barikha barla por masi arbi the masi alang ta thechet mason lo sitami la lo Somaratum non la barikha od lange theud mangke somaratum pu kewanga hot ke cross hot basawo pheri me son ang thekdo ladak jong silitum reeling semar pon no polote is safety measurement mangi dopo la se pu cameraman lang tha la si la bangi open to ong masi ilitum sitame lenge thetum tame isia akangring mate si pheri me ang thekdo la si council pen mate forest sor pen jong si labang so reeling system jong si alang litum semar pon lapen color aprang kopi color ki vid maha so color jong si vid pon pote anso se aliralon mangke dopo datang te la pul lang daming na bang la bang so interesting bridge bangke lalo hala dak hala second lo la bang first la bang so bridge lo la daga bangta la puson si railing mate sia pati la son se alang litum dipono thak bangke la pen la side bong mukha ke la son si alang litum lang thak nada ke bhari go jal lo systematic mate ha second world war ho si kim kerang bridge lo army tum si kim lo la pen la song bong mangala dak bangke isi kopulo pupo foot bridge aniom son si la dak bangke aplang pen bipon lo lapen hala daga bangke la sonak taksi la pusona dolong halang litum isi pen hini halang litum la second world war hot ki kim kerang bridge british atum ma ki kim kerang bridge lo lake la bangke Indian independent long lia prang bridge lo la preserve pon da bangke me pig alam lo la si la bang so park puthak ang ton pen video ilitum en pon lamang ang tene wang bom la bangke ni lina paklang pon tung bangke lalo improvement of road bangke ni li cameraman puna paklang pon improvement of road bangke jasemet ke la bangke ni li cameraman paklang pon tung la bangke towar ban lo aprang towar bihek lang sitame la improvement of road la bang so ice cream long that pensi la bang so towar bangke nona phisi pathet thulo aprang ke la si ka chehla ba towar lo gorom pani ke la pumasi angbong nang burput system si do aprang mangke
lapen foundation stones for improvement of road from NH39 to Gorompani hot water spring lo under Assam Darshan scheme bensi in the year of 2019-2020 Farman Labangso foundation bangke lepon lo Dr. Numal Momin Honorable MLA Bukajan LSC Alangli in presence of Sri Mukut Mohanto Alangli bangke Deupani Ahomosti MSC lo Alangli present ahutsi Dr. Numal Momin bangke improvement of road mate labangso towar MLA scheme jasemet Assam Darshan bensis lapen Assam Darshan scheme aputhak neli thethini alam ningjik pon gangtu mangai Assam Darshan scheme ke lake park along Kaselampon Mondir Masjid Church alang litum renovation asai phansi labangso Assam Darshan scheme mangai ke dengpon lapen la towar pencenglok la siladak bange park dukok lapen labangso eco park system bangke jasemet Gorompani amen ben labangso park dukok masi improvement of road bangke dak Selampon lo ladak Gorompani labangso wildlife sanctuary along jasemet kijui kelang adim sitame Selampon nang ko la thepi bangke la spring hot water mate labangke ningkreng noi barikhanon alang bangkai ta arklok chai mane supigan kali sitami litum hangpi ni chingmurme lapen labangso alang jong si litum chingluwer lo por skin disease aphanda me pusi scientific research atengke klang ponlo lapen labangso Gorompani alang karklok voi ke karbienglong ke la so joine penstame Gorompani wildlife sanctuaries bangke kache thanglo lapen Assam long bangke wildlife sanctuaries ang bangke ke banai lo hala so bridge penta isyang theklo atema lage 1947 Bharat adet independence long le aprang ban sila bangso bridge ki mirang ponlo lapen labangke Indian Army made British atum chelangsi labangso adolong mga Selampon lo nitum bihegang kustamini tum ke wang hu theklong lo la so dolong lapen aprang la bangso dolong ben si gari motor chelengji aprang hapuna bange towarawe sitame aphia ko la national highway tum si aku hapu pen krongpon phudlo la sila bangso kijui kelang adi melong dai sia park bang kenang so thema Deupani Mondir long wanglu pulute rada tum wanglu pulute Assam pen kapre thepen ke wanglu pulute alang litum ladak Gorompani park long sitame alang litum kijui kelang phanang vur la sila bangso park Selampon athipi bangelalo visitors atum han tourist atum han isi attraction phan lapen forest asai kam atum penda isi revenue collection phan council phan revenue collection phan si labangso park Selampon lapen ladak forest asai kam tum han same dak alang litum kiri kelangchari phan alang litum han same staff quarter dolo lapen dak same alang litum phan isi ke do ke thakawar sai pen kelangchari phan alang tum same dak pek ponlo lapen labangso park long same ladak watch tower lo ladang bang ke usumar tum pujuilin po ang song ben same ang ton pen dak awar same dak pachichar ji phansi labang watch tower isi Selampon lo la son dak taksi hala bris salam nili nang than pon po la son taksi dak usumar ki jui kelang adim bangke alang litum la puson si bench mokha dolo lapen usumar ki jui la hai jaton same alang litum kimpon lo ring ke la pangso park sitame unan ge mesen pen alang litum dak mir bari pen chenglok ang ton pen thengpi theng bang same edun lo non aprang ge la hai thengpi ave same dak forest so tum si chipadug lo lang litum si kelang chari non bukula rong aprang ge la hai rong ge ave same non bang ke bukula rong da dolo tharvia rong dolo son forest so tum si la alang litum dak la chuhi pon lo chusom pon lo pathi pading lo ke la dak bang ke la lo habi dang nar same dak bang ke ani wang ta wang ber ani same sia polo pete wang la pen lang chinglu pen same hapon ke ing nar ta wang ber la sila hapunan bang ke road ta close lo aprang atowar bang ke non bang chela lo jasemet ke non forest atum si bang chela ta phan alang litum petroleum bang alang litum han sia so towar bang Selampon cholo la mela bang so park bang ke non bang ke dak forest sai kamatum si kelang cari padu pon lo la pen la dak ke wang lo polo alang litum entry point ni pamu same ke chengsia video long ni nang paklang polo alang litum ko an two wheelers ala ko an si en nang ima par person alang litum ko an si en ma angton pen litum paklang pon lo la dai si attraction lo labang so bridge ke do kok pen ajak si labang ke hanging bridge putapu athema labang ke aruma bang anu jogabe lo la son se alang litum ari pen dolo la son se alang litum si hanging bridge Selampon lo labang se dame penang aningkan dolo la Gorompani long ke la tai si attraction lo hoy baido okoman hamuni diwa puna hoy
কেনেকুৱা লাগিছে গৰম পানীত আপোনালোকে ভালে লাগিছে প্ৰথমভাৱে আহিছে নে আগতে আহিছোঁ আগত আহিছিলে কেনেকুৱা লাগিছে এইটো হেংগিং ব্ৰিজটো পাৰ কৰোঁ ভালে লাগিছে অলপ ভয় লাগিছে মন্দিৰত গৈছিলে নেকি গৈছিলোঁ আৰু আমাৰ এই গৰম পানী যিটো পাৰ্কটো আৰু কি কি কৰিবলগীয়া আছে আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা এটা ফিডবেক দিয়ক ঠিকে আছে এতিয়াও লেডিজবিলাকৰ কিবা ৱাছৰুম কিবা লেডিজৰ ৱাছৰুম এটা লাগে লাগে হয় আপোনালোকে চাফাই আছে ভালে লাগিছে পৰিৱেশটো হয় পৰিৱেশটো কিমানকৈ লৈছে ইয়াত এণ্ট্ৰি কিমানকৈ লৈছে মই 20 টকাকৈ লৈছে 20 টকাকৈ লৈছে প্ৰথমভাৱে আহিছে নেকি আপুনি আহিছোঁ আগতে তেনেকৈ হেৰিটো টেক্স লোৱা নাছিলে নেকি এইবাৰে প্ৰথম পাইছোঁ আৰু ব্ৰিজটো কেনেকুৱা লাগিছে সেই আপোনালোকে যেতিয়া সোমাওঁতে যিটো ব্ৰিজ দেখি আহিছে সেইটো অকণমান হেৰি আছে সেইখিনি লোহাখিনি ফাট মেলিছে হয় হয় ৰেলিংটো দৰকাৰ হয় বাইদেউৰ নামটো জানিব বিচাৰিম মধুস্মিতা কলিতা ক'ৰ পৰা আহিছে আমি তেলগড় ঠিক আছে ঠিক আছে আপোনাৰ নাম মই যতীন্দ্ৰ মান্তা হয় আপুনি কেতিয়া পষ্টিং হৈছে ইয়াত মই এই জুন মাহতে আহিছোঁ আপোনালোকৰ কেইজন ষ্টাফ আছে বৰ্তমান আমাৰ বৰ্তমান ইয়াতে 12জন আছে হয় আপোনালোকৰতো নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰেঞ্জৰ ডিভিজনৰ আণ্ডাৰত পৰে হয় হয় অকণমান ক'ৰ পৰা আহিছে বাইদেউ যোৰহাটৰ পৰা গৰম পানী প্ৰথমভাৱে আহিছে নে নাই আগতে আহিছোঁ কিন্তু এইফালে ঘূৰা নাই এইবাৰ প্ৰথম গৰম পানীৰ কথাটো আপোনালোকে শুনি আছিলে ন আগৰ পৰা ইয়াত আহি কেনেকুৱা লাগিছে অনুভৱটো ভালেই লাগিছে আৰু গৰম পানীটো চুই চাইছে গৰম পানীটো মুখত কিবা কিবি লগালে বোলে কিবা স্কিন ডিজিজো ভাল হয় সেইটো লগোৱা নাই বাৰু কিন্তু কেনেকুৱা লাগিছে দেখি বস্তুটো দেখিবলৈ ভালে লাগিছে আৰু ফৰেষ্ট ফালৰ পৰা আৰু কি কি পৰিৱৰ্তন কৰিবলগীয়া আছে আপোনালোকৰ ফিডবেকটো দিয়ক পৰিৱৰ্তনটো তেনেকৈ কৰিবলৈ ভাল আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে হয় হয় আৰু এমিউজমেণ্ট পাৰ্কটো আৰু আৰু লেডিজবিলাকৰ ৱাছৰুমটো আপোনালোকে চাগে দেখা নাই সেইটো কি বুলি ক'ব তেতিয়াহ'লে সেইটো নাই যদি বনাব লাগে লেডিছৰ কাৰণে লাগে পুৰুষৰ ঝামেলা নাই লেডিছৰ ঝামেলা লেডিছৰ কাৰণে অকণ সুবিধাটো ভাল লাগে ফটো চটো লৈছে নাই ফটো চটো নাই আপোনালোকে গোটেই পৰিয়াল halang litum siname ki jui gelang fancy pini labang so number labang so wildlife sanctuary mate gorom pani wildlife sanctuary long selang litum tar ki jui gelang fancy bang lo la pen ladak bang penal litum labang so park long thek long lo la pen labang so aputhak nalitum council of han pen forest saika matumhan pilo puji ko ppc feedback nang litum hin ko pilo dorok women ladies toilet pen chenglo ko pilo dak kavi kadure labang so lam puthak la pen gardening ko son ma ansu se renovation asai deng pon un hilang ma nang litum hin teng pon mane nili to mahin men gelalo ladak non nangalang kainang theknong ledem si kin kelang nang ga homri ke bang nili tum dadak kar biang lo muni tamalo lasi lalo ladies tuma pan toilet pini bang dosonte mesin selang lalo lapen kerang kerai kecari kerai kuma tumang ke solo sudum tidak ke dopen bang ke mesin lo la forest sai ki atom sitami kami la ladies tuma pana bang ke toilet pini bang ke selam pi pansi nili tuma hin men da tuning rilo aku do vek nang ji lapen kelang kecari kecari lo madi bang ke lapu lang mesin lo ning ding saming jet lo usala alang bang odlo ar ompoy la si methang adin da la kelang adin bang ke me ulang sita me ke claim ke cari poning bang la council dum hanili tuma hin men na tuning rilo ba nili hin men na tuning rilo la toilet pini bang ke selam bon pa develop nang selang po bang ke athi methang adi mati methang ke cari ke calom bon bang ke nang sot kalima lalu asinili hin men bang la an melo lamthi takang to kelak lalu ke para fere meme jo lalo lason nakthak a bridge ke ilitum morong mongwi sitame dolo sitame halada ekta feri meme ke par usumar tum jaseme lapu ke dampo pu chona re lapen nilitum carbing long life pen ke pu dam kang tung ge lalo lahaya bridge ke non happen kali penang an ningkan dolo non man ke mamor pi ni ke chuta dolo repe non ma ke repairing asa istami claim pon pelang stame isi bange safety measurement phan alang litum lason fencing stame alang litum selam pon lo jaseme usumar tum pu ke par hu jas lang roi men club fit fedet je fansi ling bang selam pon lason ta reling bang hala so bridge long ta kenang sot pu siniltum carbing long pensai pudam ni la penil tum garbing long life pen ethithini alam mangel lalo nali tum jong si kiju ke langa tum na hok pen lewang pus name jasemer la bangso hanging bridge ke par hot nali tum teroi vet nang dampe nang ji la puson chon pine bange claim tap nang ne aku jasemer bange non bang phoke bang ko jong si ke dam hu jong si la puson anu tinda pu claim pulu de mobile chance ko pine ahuni phogolok ta hai mate labang so bridge ta kaheno da frangji si angring do la sini tum carbing long life peng pu dam mange eli tum carbing long ke la pusana bridge bangke esi hini si do cholo non ma ke la silhai pa bridge ji mate lahai da esi alira lon phan la sinali tum bang same damvet ke never nang po la pen la pu bangke la pu pen si
penangan aja kilometer ke thom dolang jasemet gorom pani ke thang bangke jasemet gorom pani pulote langkar om mate English pen bangke spring hot water pulo labangso spring hot water lapen labangso langsun gorom pani long labangso langsun ajoini si jak bangke penang che thang lo same gorom pani langsun bangke kijui ke lang tumhan bangke hada permission ave jasemet petrol forest asor tumsi petrolling hoche lang litum ahut pen hada kan pali damlo sitame visitor to manke kelang labangso permission long le masih hala dak bangke ingkir cheklo athema thogwam pinita do lapen ingnar habid ingnar bangke daga julumu lapen nili phi bangke lalo la biodiversity ke Karbi Anglong pen ke ingnam pi ke aban nailu gorom la number forest ke lapen lada ke hakko theng pi ningkan pharu pho ningkan suri sia theng pita dake dolang lapen kamera sitame alang litum thengpi arong thepi long ke alang litum fitting pon la penili phi bangke la pu bang nil tunta damuni lo athema pu ingnam pi lo la pen habiding nar same do la pen pu bangke la pu pensi halapua irian bangke Golaঘাট district lo la pen la pu bang Karbi Anglong district mate aro pen le chithak dat pustame henonelo non bangke niligar ja bangke dag bangke kache thang nai hakopen gorom pani mate Karbis alam benke langkarom langkang karom pu pipo sining je nang kongma thepi nili puk video camera phan paklang poning tung labang so langkar omolong ani bang ta arklok chai lang jasamet arum bange kopini arlo saini ke do son mate lava ke do son si labang so lang bang ke kai ta arklok chai pen ladak jong si vuti pumni pum thom jang nang li jong si half an hour phan bikok pote labang so vuti sidame men de ji lana langkarom la pen sabang so langkarom joini si litum Karbi Anglong stame penangan kache thang dolo la pen labang so number wildlife sanctuaries pen gorom pani wildlife sanctuaries labang so hiniang bong kache thang nai ke la gorom pani mate langkarom mate spring hot water labang so ajoini si ladak bange penangan scientific scientist atumta bang lo penangan research lo ko piposi ko son pensi volcano pinyang ring do ma pen chenglok arlu pipisi do ma pen chenglok ton pen ladak research lo sitame ladak bang ke lalo so langkarom ko piposi la bang so kaita la so na klok chai ditima aprang bang harnuk pik an same non bang ke hala concrete wall pin selam dun ben masi sap o kang dai mang dolo sila dak staff tum benda lam the siar ju pon nang bang non te cameraman penangan cipaduk lo lahelo alang da chithing pik nang li dak pen char labji la bang so alang lahelo lake hot spring water pulo lapu ni mar ingtipi ani ingtipi by dodo ani anjali phale arjuna labang so langkar om jongsi nang litum nang kelang phan bang pulote kopi pisi dang bar nang nema pen ko jasemet cleanliness abangge kos elitum si matha ponang pola bang lang ton ben lameli tum ani phale arjupona lapulo je plastic ajar hai dak warlong le la pen chinglu ching thilong le chinglu vek gi pulote ha wal pen apar dam nang ji lang che sok pen si la bang ke long la so bang lo sitame la dak arlo mar ke pachinglu ilat ave la son kopini duluma prang kopini mami jubur si chinglu tekang mate kopini son mam jang pachok la son ge ave la non not ke la dak pachinglu masilong le hala ke tok pen po moni tum follow he la la kopini la so lang ke la pus ani bang si la puson se solo mane nengkreng noi barikha noi alang kai tar omwer lo ate la barikha utong bisi kagorom ma mande nengkreng thu bang ke ingsa ma jat polang bisi gorom thu chat po ade edho tum bang bang ning je buti ja pu bilo polote men de tipo hok ma non mat ke la so lama ngai chini ni la sedami lang bang la so lang kai ta pu ar klok la ili tum le la phuli pu kok le ili tum lang par klok mi ke thor le la son si kai ta bok jo padap sitame la so lang ande pu ekdam ahopen ke pu thur urusan da dodoma la soma no ma velang le pusar klok pula sontona do ante alang ge pu odam long hang ching molong stame lang ching long le la pen mondir tum ke dam aja sitame ladak mani o anam chadong kang aja ta son si dak mani tangka poisa sika sini same cibar kang ka adela tangka pu sika sini bu war hala so pen kopini scientific reason ben kopini ka siksa du ko ima tangka son jong si anu tang ta vi non angko pu si cibar bom lo chardong bom lo tami forest asor pen ke la son war nang ne pi ne po se do ma restriction do ma avi non mat ke mane bang chardong kang po che mani po mat si thang ta ne di tum pudun de tang te li tum ta lang da mang ngoi cameraman phan mang
nili sungku sivang longchot lo tang nili po nili pai tum langkar om lang dam nang pu masih hala nili po bang ke hala marketing along a chairman ke dosi nili tum handa track pen si ke ban lasi nili hasut si bihegang ko nili aprang e ferepik la solang theklong puta te ar klok chai lang ar logo pinia pido kok ji mate ko pinia harmu do kok penang chon tru ji nang nak fere me lang lain tha nang li lain tha la son se kaita ar klok chai lo जैसे मैं आरलो को पिने लावा दुको का सोन मते को पिने लाइम मते साइनी लसन दुको का जॉइनी सी लसवार क्लॉक चाइ नंग ना से मैं साइंटिफिक बैंको पिया रीजन बेंतों लसन पेनांग बेनुंग आदिम इलितुम लसन लांग कार ओम पुआ लाबांग सोन आलांग इलितुम थेक पोनोंग ले सिता में lason langkar om lang la bangke hala litum Amazon forest along sidolo Amazon forest along bangke isia alang roy do la so lang roy long ke ok tarengune munit tarengune lapen vutile pu bikok lote 1 minute ang bong men titi Amazon forest long la bang so aroy do sitame hala so aroy tingke la an ke dake ar om e munit atum sunun lang ta chinglu un mate isi minimum isi lang elitum par clock lo pote 5 minit lang bong par clock po elitum rung kok la so lang elitum chingmur un sedame 1 ghonta 2 ghonta par clock lang elitum chingmur un la so na taxi la so lang abang ke elitum chingmur un tenili sun po oh ar om pigan dapen dower un la sidame la lo ningkreng hut bang ke elitum kang sama por hut bang ke ing sam dob ji apot la mahasud bangke litum chinglu pen si ningang sam du kok tai te arom poi ji sa non ke li ang tan ta lan goro mangke jo non ta ladak lang long ta ar klok chain pin lo si chinglu ber mate keng bange chi bi ber ne si la lo la son se nili sikai si hini ar lo theklong la son se sikai si hini munira tom la var te kang sitami var vedet si ke me sami ilitum jong si kopine pulote itum donation na system si box system dak jong si bipon bote dak arna mamen pen jong si alang litum sikai si ni pu jok te kang son te lamang tai siali long ponji sinili matha temala dak jong si sikai si ni jong si var ver pote la sohormu ki thu hormu ali det tema la sohormu tangka ke bonai ke silver lahai pi ne pensi bang semar mar betar thuthe de ji por la bang war de si me lahelo langkar om bangke alang bangke penang harnuk jibon athema 10 foot 12 foot la pusonda do kokta hai handa dangan bangke sedame alang chi thing pik ma si litum measurement na pu ang kelang bangke litum pang thekone sedame lalo kijui kelang atum jo la puson ja ning che porong lang tha la cameraman fan lang tha la hai belo itu sang বাইদেউ ইমান ধুনীয়াকে হেৰি কৰি আছে হাই বলো ভৰিটো পকি নাযায় তো datang te lahelo alang litum lason si esi concrete wall alang litum aprang lason concrete wall awe natural la bangso halasut ke lason wall da awe nilitum ke bang hot ke bihe kang ko ke sitamen non council asor alang litum anso se pa preserve ji lapen labang so alang litum pang pen si isi pukhuri mate si lang pang pen na system alang litum semar si labang so alira lon phan na puson se alang litum lapu concrete wall alang litum semar pon lo lapen alang litum justament visitor tum phan la puson ke bang tum phan alang litum la son step by step alang litum la semar lo alang litum phan lang along an alang litum akengari kachar samji avar sai la puson se alang litum semar pon lo isi hini ke thom pli an alang litum la son se semar pon lo lapen la dak wang pen nangli mahang ching mur te kanglong apen lang ching lu ji pu mena pamu ani angelis na menang than pon lo alang litum jong si lang ching lu pe ang tan si alang litum lang ching lu poni balting ban alang litum lang chosok pen si ang tan ke lang ching lu dam me sitame lalo council pen anso se revenue collection pen chenglong la pen litum karbieng long ar lusi labang so number forest la pen japsemet gorom pani forest labang so wildlife sanctuary sa mga ke banai lo sitame litum un an ke litum pa preserve un an ke litum ke lang chari pen labang so ningkan suri si sitame padover ji phan monira kai do tik labang so pir thelong la so hormusa do ver nang ji pu la so kema tha bang ilitum anso se bori ponang po ilitum jong si labang so park long eco tourism park long ilitum ne kijui gelang bang po ilitum jasman plastic bong chewan nang ne plastic hormu se me dak war te kang nang ne thema lahai hormu ke lage pura natural hormu la so natural pen si ilitum ke tangka ke chilong pon lo lada ke land mining pen le along ke chupur pen le tangka ke long ailu forest sorta
labang so revenue ta la so langkar om la so arna matum ke selam tekang la so natural resource pensi litum ke tangka ke long lo lage ilitum han esi hompot lo karbing long phai si property lo lage lada ke ilitum mesin ben lage parkrop chai se ani wang battery nam ani wang jang tu petrol nam ben ilitum tangka ke long la ka ke joy lo dada na ke lang pensi la so langkar om nang ke lang pensi ilitum tangka ke long ilitum munti dam tha te ilitum la so hormu ko son si ilitum preserve nang ji ban ke nang li pen nilisi a responsible lo forest sor tum do forest sor tum si celangon pu alam mangai ilitum matha te na ilitum elong ri ilitum paklar pon nang ji ke ilitum ari deng se dolo tang te ilitum aku kapre ka dim ilitum chingki che thanam na la pen alang litum dak forest sor atum alang litum resident jaseme alang litum quarter ladies quarter pulote pinsu sumar do men kaprek do nai alang litum khirki dorja ta mesen nang ji bathroom da mesen nang ji pela dak ku ppc alang litum renovation sa ke claim ma angton pen alam litum chini ji phane tum puthot litum ala dak quarter le palituna la pen entry point along litum thithini alam same chingki pona lalo nil tum non mat ke carving long life kar jaba bangke pamonili nang than lo lapu pen ke difu pen da bang me difu pen dimapur dilai lo sukanjan bukajan lo lapu bangke gulaga district lo lapen gulaga district lapen carving long district la bangso ahoy long si gorom pani bang dulo asila so gorom pani long an so se Assam sector forest punon mate council sector punon staff atum jasmet nams right comes alang litum jasmet kelang cari lapen ke doge thaka phan alang litum council pen si labang so ib bang ke selam pon labang se first quarter ke dua quarter lo staff quarter lo la so pike ladak ib mami kelang cari atum mami alenge tetum bang pulute ladak ib long mate ranger punon asia patum bang dfo tum bang potame dak sigi dui phansi dak di sidame ladak bang interesting bang ke electrification ta velo renovation asai non ta vela la se ani do ani tale lam thesi arju pona pan wan cameraman lo akimya hem ib hainang pite be parji lada oh la so quarter ke ante momentu nikan na se munit ke do de da hengno dakpen ge do de da lo chuneng pen hai ke oh do de da lo di oh chuning kan si jasmet de non mangela so to war mangai inar pini ko son inar ke bang po hola pu pen sitame geta phalang no riti min ge pen sitame non ta velo oh la sondi bunai de dat hengno de dat oh la ante la so to war mangai komentu nikan ma sigi bono jasmet kelang cari atum mami ki ju gelang atum phan la so to war mangai komentu ke bono tenang amin kan dulu bon la arji ding ploi lo bo sitame non mangai banglong le lo banglong le pu ke staff tum cholo staff tum patrolling tum cholo step nang phola pen suba oh la
ante litum alang litum non ke do bom quarter gorom pani hala get along litum chiki si tham paduna lapen quarter sitami litum langdama non nilitum carving long light pen karja bangke la so towar bangke aprange one way wet la pen la bang so towar ge aprange NS36 putapu la pen la so towar hello main road lo gorom pani la bang so wildlife sanctuary la bang so hatpur towar bangke la pen ladak langkarom la bang so eco tourism park along kivu ra towar lo la bang aprang towar lo sitame Assam Darshan pen Dr. Nomol Mumin alangli MLA nang mandat pen labang so towar improvement of construction of road pu labang so towar alangli scheme Assam Darshan में scheme pen deng ponsi labang so towar bang selam lo lapu pen ke ilitum lapu pen bang ke Deupani lapen Suryojan lapen lapu Bukajan lapen Lahorijan Dimapur ke dama towar lo labang ke towar ban lo lapen lapu bang ke ilitum Golaghat lapu Assam hapu na ke chela ra towar lapu Golaghat district lapu ke chela towar lo lapen 1 kilometer bag dam lo te dak gorom pani thek ponong po sitamini tum karbing long live pen ke pakrang pon gang tung mangel dak gorom pani long ICIB prang nang selam lo prang IB la so IB hello neli puang tha cameraman phan la so IB abang ke non het pen kai lo atheng pi ke lang ating ke lang pen da chini la bang so a hem penang ani ding dolo la pen la lo la bang so hem bang ke non bang ke munit do bang aweder masi ingna ratum habiding na ratum si phalang no lab lo la bang da ga yo bang trisul da do jo trisul la ha thing pian da bang thu lab lo non bang ke la bang ke munit stafatum do bang aweder masi non bang ke la pen ko jasme da bang ke ingnar julum bin masi da bang ke stafatum ke dota isi pheri asame afia ko renovation of fan IB elang litum selam bono lage non het pen IB ge la prang building design da langote chini Assam type of building lo sitame la da bang non do bang aweder masi non ke la bang so adima bang ke muring sang so sinang mandelo staff ka dure pen cheng lok la pen la da gorom pani along la bang so northern range division hin pen kwansi la da staff ke do nahi ma staff ta ka dure lo la pen la da ke lang chari tum ba inut bahini bangkri ni bang krethom anchor ma sing ke angton pen ke lang litum ta lang don pen jasemet ke la lo is quarter da mission ka kavedera joini si non bang ke la abana quarter da muring sang la pen la bang so bita la da bang ke electrification system ata ve la pen la da bang ke penang ki sung do non mat ke niltum carving long live pen karja babang ke labang ke ladak gorom pani labang so forest staff ke do quarter long sidolo ladak bang ke pen for the first time in the history of gorom pani forest department labang so forest department ahin pen ke for in the history lo labang ke si athema swarlo tum dak nang do de pin lang same non for the first time lo ladak ACS Pranab Teron alangli ladak alang litumhan isi deputation system men alang litumhan dak van lo lapen alang litumhan isi cari calon phan jasemet towar bita hem kar kok pencheng lo lapen ke pangthi rasai pencheng swalo tum dolo pote gardening stame sabo memu chotiti lapen swalo tum ta non ke aprang ason ge lo swalo staff tum ta so pinsu kon mai klemun la so teng si swalo tum ta penang an claim pon un lo lapen forest so dumani litum churubek nangji alang litum tu doko ka joine si state sector punot council sector punot forest department alang litum duko ka joini si penangan hormu cherai komun loili tum karbing long sitami la penili fikar jab halaswa a building mangke la ke litum karbing long karilo la bangke Golaghat district forest sortum lo aprange la pona nang parlo lablo sitami council sor puthot alang litum chipatir pi ponsi karbing long hoy adui alang litum chilang chali chalom ponsi ko puthot gorom pani bangke karbing long arlo panthulo lasi la so quarter sitami ko ananing kan lo ne dak labang so quarter lain tha non bangke aing habanta prit mot lo la pusonsi khirki dorja mukhata jo la pulson lo aprange gorom pani ke lang bulote nange lang chari pote dak pensi entry dak pensi ticket pi pon la ticket ki pi counter system dak bi pon lo hemanda rule ablo sidami non api forest sai kam tumben puthot quarter ki mi sami lang litum selam pon lo la helo ladak bangke ladies quarter ladak bangke electrification bang avelang lapen electrification avedera jo ajoine si aju je kangting pini
solar tum ke do isi ka pheri me lalo la pe non marke solar system da avelang da ke solar da pipo nangi polo jo la yang ki lain tha pipi yang kilo ne la sila da ke solar system de pe la lang litum ke lalo arvi lang la ni marli tum ke la dak solar staff tum ke la puson lo la arvi nang jang lo pote la so ting lang sila tum lang la ta dak chu dudun po la puson se lang litum filter selam po la puson se lain tha jo la puson se lang litum systematic lang litum atima hithi burwa same dakpen heloving lo atima la puta penangana ke aja ke ding heloving la puta bang siluni jan an le mati ke bozar bang ke lage supinso etu to mota manu bilakor karone staff hoy no apnalokor keijon ase staff mota manu 3 jon ase apnalokor room de dekhaksun kiman na order mai na lalo la jo ceiling da lage thero ta ceiling da lage bang tirpal besi itu no la puge sopin sotum ke do room lo la sopin sotum ke do room lo puaing na la pen la pu bang ke la pu bang hala kijun lang bang la lang litum phan ringwell sitame selam pon lo bathroom facilities bang hala long wet bon la pen so lo tum bang amena si paghor pin eta bang la puson si chigim lo hu pen le puaing nang lang tu barum sitame nang paklang pon po so lo tum sitame masih for the first time in the history of Gorompani forest along ke la bang so tum dak nang do cheng lo aprang ben da tum nang do dipin lang thema da ke Gorompani pulote aprang e suluk so da tumon sa dia thema aprang e inglong mate helikama tum ta penangan ka siksak do NSCS be cheng lo penangan katura do dang nang du mate aprang e okchumhur forest so tum da kaita jepri mi okapran phanda sami non mange hakuson elo sami non mange la so mesela tumon ke bang solar tum tabe dang nang dun lo se solar tum quarter bang nang nampak lang po la hello lut me ke dini oh itu wah te la hello halang litum ke bang cheng mesna me jo halang litum ke la puson si hostel la son lo solar bang pri bang po halang litum ke sivet assist along si halang litum ke la puson si bet la puson si namdun po oi pai ko hithi burwa ke jo ra bet kali ne amena tom selam ni CF tu pronap teron sar si कि पिलो लसन लो सीलिंग द लाइन था जो थेरो ता हो थेरो इंसेक्ट ला समय ला है सीलिंग के लसन सीलिंग मांग के नंगे हको एलपी स्कूल बिल्डिंग 1930 1940 अहुड सीलिंग लगे बांग हा तिरपाल को पिनिया बस्ता बसे बांग सीलिंग बनाई नॉन लंग था लासो बांगे अलंग लितुम के एसी बोर्ड से लगाई नहीं पोलो तमे निंगदुग लो मादुले लसो कॉन्ट्रैक्टर चोकले मा चोक चिपिग लो लासे अक्वाटर द बिग हैक तमे लालो अनि तुम लान कंजस्टेड लंग था la hala so palong long ki da hala so palong long ki dam nei pute la so leng pi da pun chon pon nang po la lang li tum han ar kan pon si hada kan si bebe dam nang po la an la tum jo lan congested room si ka vedelo po same churu re une ani mali tum la poson si lang li tum jo kitchen si tami la poson non alang tum la pu hop poi pai si lang li tum la son lang do lo si tami churu re une li tum karbieng long forest department jasement lady staff tum lan che pa duglo alang li tum complain pin pen mena long ri cherai komji phan thing fitting bang cherai komji phan marat maring cherai komji phan alang litum council pen kopi ma nang thando na teng si pu cameraman phan pu wang na thando na teng si alang litum cepat duglo na si ani phan le puthot arju pono na da quarter kisung boy lam puthak ande nalitum da ke electrification da ave pulote nalitum aju kang ting men bathroom pine dam nang ji pete sorlu pulote nong ke nampi aju si ke do penangan ke kisung katora do ke phere me hot ke nona dina kai ke munit tu me ani aning thin hi iman la sona por hud nali tum sitame council so na ping khat pon teng forest so na ping khat pon teng nal tum borenga war sa na tum chuklem dun pen nal tum mena duty puchi matha pen la na khelo nang namang piang jo nal tum na do pon na tum ke chingsi karming long life hin bena tum han churulo la pen nali tum da dak kisung ke boy ko pipilo non mat ke solar nang pison te mi parji la pen lang sitame ring nang hot pison te mi parji ring do ke dolo sitame alang aveda titik the phopiti ma pahar nuk nang la ante non man ke karen bang ke karen mat ka ve pinon ma ke solar la text get tum nang pensin nang pibo text solar te solar da avis te non mat la forest sor pen ma solar avela ni tum jung pen ke la si chuning ring tung lo solar nang pa pibia ki phan te nali tum hithi burwa tame penangana ke helo dak pen ke te nal tum sang han ke 8 kilometer dolan te la son siluni jan sajat sitame ni tum chukuri dam nang ji ante hala so building bang ke gola district la tum pen ko son lo ke do ke thak pupu tame sen
Oh. non mat ke cerap situ lo Oh, pun nane patrolling dam neng pistami. cerap situ lo Cerap situ. Pidi ingnar pini bang. oh cerap situ lo lah sita Oh, me lason pini. Te non bang ke habi ingnar pin ko pipil nal dum ki sunge thek dam long ke. habi ding nar ke non mat ke la idung rai mat ke bang wila Sita minil tum pamu ni tum Carbing Long Life nil tum cameraman basa me pak penampak ko halada kijui kelang adi musumar tum kangi dim punon gate punon na penangan ar long pin istami ke decoration man ki bis name phul la pason se thek ponong la bang so ka ki phul ko malo ko son pen lo laka ajo jo si phur inga to majo si bang po Ingat. anar lo mat ke non mat ke dang mat ke bang wila Oh, bang ajo wila. si bang wa Oh, ajo si bang. Ande aprang ban na solo dake bang be pin lang non nangli Anjali hello ing tipi alang li ke alang li tum han ke churu re ne alang li tum a korte tum anda jasemet ing nam rai koma hin si jasemet alang li tum ke la so service along se alang li tum a kai chipi da teng lo jasemet ing nam rai koma hin ana thu alang li tum da so service along se alang li tum a kai chipi da se alang li tum a family bhan anil tum sami Carbing Long Life pen churu parlo la pen sorlu pen ke nali tum nangli hello ke ban nangli atim nangli tim time lo nali nili ningarong lo dak bang pen gorom ai hedim klem kan si nili ning ka ha ati ma gorom pani pulote penang an suluk so daga tomon hut si dolo la pendake ke bang iban pheri pik pik sami nali nut suarlo la penali tim han ko sonlo nali kui non mat ke litim prom pen na sop tum mesen Oh. klem rapet dam rapet oh choro parlo de ko sonlo te teron sa honal dum han nal dum kisunge boyhood na narjab dum nahar jab dun yes yes sar sitame ajat kawe sitame ipi bom lo Oh. mane kecho ki jun dorde pacar aja sitame sar sinang lang pon bom lo ande Carbing Long punon ande asam ben puno ke thege dinga tum mamalo dak nang ko humri non mana humri rela na humri dela ande cm nali tum mang de pen cm tabang ah bang wela bang pipin ah bang wipin nang tingong ante nali tum nono ma ke jasemet kisung bang ke solar ave la pen karen ave la pen lang la hela nili tuma problem mang ante la ana ruma ki bilong nali tum bang klipo solo tum ke duke thang do nili tum rumang ke sitame do de po yang oh do de ah oh lalu ke mathani son mong dolo se choro parlo ani alang litum la an soarlo dake haku penda bang hai he ate ma dake fere me ate ma dake Nagaland penda penangan alam ki do kape alam ki dake do piglo ate ma dake border area bina same lang nampi aju bina habining nar pen chenglong munit pen chenglong son mong do pig same dak soarlo tum Carbing Long forest department pen alang litum man kaping khat pon ate alang tum dak bang pen si alang litum mena duty cheklem thega pon ni tum Carbing Long Life pen same alang litum suri kardom pajir ko choro parlo oh non nilitum Carbing Long Life pen karja babangke labangke Office of the Range Forest Officer lo North Eastern Range Silonijan Carbing Long East Division along pensi dak pensi la ilitum la number forest sanctuaries la pen la gorom pani lo la pen la pusafa pani la puan bangke la dak pensi North Eastern Range Silonijan pensi cover lo la pen la dak officer do SCF do alang li teron saho alang li penangan ningkan pen alang li lok si ladak kelang cari pen chenglok staff maintenance pen chenglok la pen ingnam koson si gerai kom no nai pen la pen aldak gorom pani jasemet la bangso wildlife sanctuaries bangke asamang bong ke banaya dimlo la pen ladak tourist scope do piglang la pen lahaya lam pustame ilitum la teron saho pen lam thisi alang li pen le tum chingki si thanang to non man tum Carbing Long Life pen alang li asai hemat la bangso office along si vaing lo tate cameraman nang li vaing no oh non mat ke niltum la North Eastern la bangso division office arlo so doiglo ladak ke litum sarteron sahodo alang li loksi ladak bangke alang li si cepaduglo forest asor tum ke litum Carbing Long ke litum la council sector pena state sector do sidame alang litum ka bor ipona joini si dak number forest along punon ilitum gorom pani punon ningkan suri si mate pharup pho ningkan pharup pho athing pi theng pang same alang litum si nang rai komlo la pen alang litum ka chepadu go join si ladake litum revenue collection pen chenglok labangso natural resource pen ilitum council so revenue ke chelong pen chenglok alang litum la gorom pani ko sonsi alang litum la langkar om ko sonsi alang litum preserve pen chenglok kelang cari pen chenglok alang litum lok si chepadu lo la se alang li pen le litum lam thi si jasemet gorom pani labangso ecotourism park mate eco park labangso koson se litum anso se renovation asai deng pononji ma koson se litum anso se tourist labangso scope ke palongji phan labangso ang ton pen alam alang li pen le chingi je thana to churolo asi
Gorompani wildlife sanctuary ke Asamang bongta isi oldest wildlife sanctuary lo. Lasi Gorompani wildlife sanctuaries bang ke 10 July 1952 lasonikan si pene declaration iglo notification iglo. Lasi hoso hutpen non puta lason si wangik bomlo jadlo. Tapi Ladakh nilitum non recently bangke jitu wildlife sanctuary pen pustame kosonsi ilitum Karbinglong Autonomous Council midu dakpenta kosonsi ilong poinma lahai hui alam puthak nilitum muntipon parsiksi DFO is division tum benching wa ching sai si non nilitum kismana sai deng poniglo Hakoko bangke nilitum Ladakh entry fee high hui pustame enige tanon last year nilitum lahai midu badnai janai pola matha pensi nilitum lahai entry fee high hui pustame impose kori iglo lapen impose kori der pustame rat tumpen pustame laso support bangke long poniglo lapen lason si medutar rung ponig bomlo poi pustame nilitum isi kifil dam bangke je ilitu midurung pon pustame haladak jitu basic needs sahui kisman infrastructure kadure penajok la tourist mate visitors tumpen pustame alang tumpen dak kisman katora hai hui lam nang chithan pon iglo pen lasu angbong pen isi toiletries pustame lahai hui basic needs hai hui alang litum phan nilitum nonputa pithegi kelang lasi lahai nilitum matha ponik bomlo lapen laso phan Autonomous Council pen pustame mate kapre scheme pen pustame funding ya pan nilitum official letter hai hui togik bomlo boy pistame nonpu loiketa laso funding bang thekpon iklong le dat bang si nilitum bang asa bang dak tora poniglo halam mage Tapen Ladakh Gorompani wildlife sanctuary mate Gorompani dak along ke do eco park long kelang gachari staff tum permanent staff punoi mate casual workers mastarul punoi alang litum pustame dak ke do gatha kisman kisung ke boy alam kai mate staff tum pen chethan pon alam do lasi laso putha khai pustame ke pachuni fans authority tum phan nilitum chuning riponik bomlo dak office pen bang Jasimet ke non bangke council bangke ilitum Dr. Tuliram Longhang CM alang lisi in charge bon pen kalang environment and forest mate climate change Karbinglong Autonomous Council la bangke non kikhibom CEM akhai Dr. Tuliram Ronghang Sarsi alangli Forest Department dadak langponik bomlo alangli hin pen dak aprang na homrik loma adim long especially laso Gorompani park mate Gorompani wildlife sanctuary puthak bangge alangli sunglor pu bangge non pu na humri gelang poipistame kapre akam hud alangli pu pene bangge do iglo langponiglo Ade infrastructure puno na Golaghat district mate Golaghat hoi pencil tumke dage dolo pulote Golaghat atum bangke forest alang tum forest pen ke kedoge thak puno quarter staff quarters tame ingjang pe pen alang litum ke transportation pen chenglo gari motors tame do te litum Karbinglong apart bangke piposila hoi dui long bang kaita insam non ria thima dada ke Golaghat district tanake parlo ji alam do pen parangbong longa na parlo hoi ta dolo pulote ke non patrolling tame alang litum ke la pusi arlo tanang lut si thek long la sila bang suputhak Ladakh Gorompani wildlife sanctuary long masi Hinia district boundary penalo isibangke Golaghat district isibangke Karbinglong district lo asi la entry tax gate lo mate dak Gorompani eco park kelang cari staff atum quarter hai hui adu masi halpu parai bangke Golaghat district pen quarter hai hui bistame alang litum chikim lo lasi hako hola ke cheng hut pen bang alang litum kismana planning bang ke hoitu ilitum pen ke matha parsik
thekche da polen ne pine kota rahi bange compare to ilitum district pen halatum bang asabu me muchorlo oi pis tame paju pen ilitum ta bori ponik bomlo mesen kota ri kim yi fan jongsi authority tum ben mesen funding du pulte ilitum ta bori ponik pola bange athima la ingna maju la prang ke pon put atwar la bang so towar ke jui me lang me athima theng pi teng phang ta ningan pharu pho theng pi da do la pen botek bo so ta kai ta hangju la pen marat marenga pi jasemet golden langur ta do la pen hala dak jong si homestay mate forest ai bi ingjang dong pen bi lopote areng lok foreigner sort of the ben dak nang do po puloteng ke ansu se ilitum karbing long same che thang po la pen ilitum review se ta long po la bang so puthak pilona li puji ge গরম পানি ওয়াইল্ড সেঞ্চুরি কে এসি পুডামেট পুরোতে আসামাং বংপেনটা এসি টুরিস্ট হটস্পট ইগলো লাসি লাসো টুরিস্ট হটস্পট along bang ilitum penta ke pangjang nangia asai bange doik piglang lasong bong ben pambu nang legi puason si hala tawar hai hui bang ke asam dorson pen selam masi langme mu chorlo lason tak si hala dak mane tourist atum jitu recordment hai hui bang ke hala dak isi mesen ason forest ib do sonte lahai hui kisman alam nilitum phan ningje tekangkang lapen foreigner tum pustame hala dak wang pen lahai alam kisman alam ningje tekang si alang litum recordment hai hui son do sonte pu pachini iglahen asi lahai hui pen ilitum claim pon loplote la 500 se turista wang iglang lapen miduta dak pen ako lapen omuchot bangke ilitum rumpon iglong jila bangke Ruparlo penangan alang di teron sang ho teron sar pen tami ilitum labangso jasemet gorom pani labangso atimat asam long langdam lo pulote ladake ke banai lo lata ke banai wildlife sanctuary lo pulote ladake ani wang si tourist atum ke wang jase me Dibrugarh Tinsukia Nagaon Guwahati pen atima dada ke Deupani mondir dukok masim Deupani mondir long talang litum la bangso nang arnam nang chadong po ke family pen alang litum dak gorom pani stami nang lang tekang po pulote ladak jongsi foreign tourist atum jongsi ke wang pen jongsi ladak ke do dim mesen injang dong du pulote alang litum dak nang dulu pulote anso se litum karbing long sitame che thang po lapen atima ladak ke biodiversity bang thepek ladak ke laso ing nampi ke ladak ke foreign atum wang si hala siguna rong nang ke tekang puja kali ladak ke ing nampi binong ding nampi wildlife made la wildlife binong ladak bang ke la sila an thengpi thengphang ke ong adim la an botek bosu ke ong adim la pen ladak hotspot lo tourist ke jong si litum karbing long Thomas Council la hin pen jong si kelang non anda emek prang nun de kelang cari dun de ilitum ko sonsi tourist atum phan ilitum ko sonsi ilitum ke khang nun ji ko sonsi ilitum revenue jong si collection ponun e pulude ilitum ke aphiong paphiong sonsi ilitum district chetek pon long si teron sar phan ilitum karbing long light pen alang li dak in charge nang dudet pen alang li dak kisung ke boyalam pen chenglok la pen alang li in future ko PPC litum claim pon nilang ma angton pen alam nang than nang pachilin thek alang li kan suri kadom pajir si pinila bang sojai mek lansing ton poni ko